mametse Mohaladitwe FM, motswalle wa hao wa ka dinako tsohle. Re mona Ward 17 momamedi le wena morati wa seyalemoya sa Mohaladitwe FM. Ke na le councillor Lerato ka kwano o tla re bolella bana le ba tlo fana ka di-food parcel, mme o tla re bolella hore na ba di fa batho ba jwang le bakeng sa maemo a jwang. Taba ena re tlo e kenya seyalemoyeng jwalo ka re le ho sona le Mohaladitwe newspaper. So ke rata utlwa councillor o ka dumedisa batho lapeng. Dumelang bamamedi, dumelang hohle mo le mametseng teng, ke a leboha. Councillor o re memetse kopano mona ya Kgorlakoqo sebakeng sena, rata utlwa hore na morero wa hao ke ofe tsatsing la kajeno? Ke a leboha ntate. Kopano ena hantle o e bitsa Kgorlakoqo batho ho latela maemo a moruo, ha se Kgorlakoqo. Re batlile batho ba re tsebang hore ba sokola, even though ward ena e le ya batho ba sokolang kaofela. Batho hona re mo re ileng deep ra sheba hore na malapa a sokola ho le o kae, ya ba re kgola ho qolla ba bang, hobane le tsona dintho tse re di nkileng ha di ngata hakalo, empa re se re itse ha o tshwane, ba tla thola ba tla be ba thotse, ntate Modimo tla re fa ka hosane re fe ba bang. Ho bonyane le fa batho ba jwang kore motho mo a ka lakatsa ho tseba hore na o kgonahala o fuwa batho ba jwang ka tsela hore boemo mohlomong motho mongwe teng a ntsana le bohona, hona le batho ba pelo telele a fumane hore ba tla o kena le yena, mara rona ba re neya jwale ne le sebedisa criteria e feng ka puo ya Setjatlapi? Okay, ntate jwale ka ward councillor ke na le ntho thweng ke ward profile. Ward profile ena ke mo ke kgonang ho sheba hore na malapa a eme jwang dintlheng tsa ho hloka le ho se hloke. Ke kgethile malapa a mang a bitswang child-headed families, mo senang batswadi, mo senang motho a sebetsang all together, mo mme le ntate ba sa sebetseng ba nang le bana, mo ba dependang fela hodima grant ya either ngwana le mong kapa ba babedi. Bojwalo ke hore ke malapa a sokolang. Ke malapa a sokolang. Jwale mme wa ka, molaetsa wa hao ho baahi ba kwano ba Ward 17 le bamamedi ka kakaretso e ka ba ofeng? Molaetsa wa ka ke wa hore re fumane dijo tse nyane. Re ne re lakaditse ka re ka be re fumane dijo for motho e mong le mong, hobane re a tseba hore le yona value ya tjhelete ha e sa lokalo le ba kgolang di-pension, it's never enough. So ke batla hore re dule re tshepile hore re tla fumana, ene re ske ra utlela bohloko ba thotseng ka jeno, hobane ke ba senang bohloki ho hang. Ke a tseba it's not everyone e re mo bitsitseng ya senang bohloki, but ka nako e tlang re tla ne re ho bona jwalo ka re na le ward profile. Re le bulo menahane jwale ha ile mona ke taba e ka thoko jwale ena bamamedi ba ka lakatsa ho tseba hore na le bona bokamoso ba lona bo le jwang jwalo ka e le hore le mokgatlo o busang. Okay, jwalo ka mokgatlo o busang based on the ward, hangata di-warding mona we are based on the project tse bang teng di-warding. We have one project e teng hona jwale tjenana, even though e soka ba e tswela pele, re lebeletse hore re tlo tla hira batho ba ka bang 200, as we all know hore ba kgethuwa ka di-ID. So re na le engwe hape e tlo tla bang teng, le tse ding tse ngata di tlo ba teng, jwalo ka ha ward ya rona e le hona e holang, e bonahala ho tla ba le diphetoho tse ngata. So batho ba rona ba tshepe hore mesebetsi e tla ba teng. Mmusong ona o busang wa African National Congress o itse ho tloha 1994 there will be a better life for all, which is what we are going forward for. You are listening to Mohaladitwe FM, your friend of all time. Your friend of all time. Listeners of Mohaladitwe FM,
we are also here, like I said, at Grasland 3 or Bergman. So where the councillor and the church are giving out food parcel to the poor. So I'm with the pastor here, one of the donors for this event. The pastor will tell us the name and tell us where he comes from. Thank you, our wonderful listeners of this beautiful radio or FM station. My name is Pastor Francis from Royal Palace Ministries in Bloemfontein here, Bloemfontein CBD, Medistad Mall in town. This is the end of the year, and as a ministry, as a church, we have to find a way to bless the community, to give back to the community. And today, being the 9th of December, we are joining forces with the councillor of this area and also the Red Cross Society to give or donate food parcels to our beautiful mommies and daddies and the children in this Grasland 3 area. And that is why we are here, and we are glad doing it. Okay. So I have seen your team, and I see you are wearing T-shirt that says Love Cares. Why? In the Royal Palace Ministries, we have an arm or a department that takes care of the less privileged people, and it's called Love Cares. So Love Cares today, in conjunction with the ministry, Royal Palace Ministry, we're here to present this. So that's why you see us wearing the T-shirt tagged Love Cares. If you love someone, you will care for the people. So we from the Royal Palace Ministries and the Red Cross Society, with the councillor of this Grasland 3 area, we love the people and we want to care for them. This December, we want to put a smile on their faces. We want to tell them that they are not alone. We are with them. God is with them, and God sent us to bless them. So that's why we are wearing the T-shirt Love Cares. Okay. So, Pastor, what are your last words as we get to the end of our interview to the people of this area? I want to wish them Merry Christmas and a prosperous 2018 coming. And I just want them to find a Bible-believing church to serve Jesus Christ the Lord, because Jesus is Lord. And so from us, Royal Palace Ministry brethren, myself, Pastor Francis, my wife, Mama Pastor Ntombi Futi, and the Red Cross and the team, Love Cares team, we say we love this community, we love the people, and may God bless you. No, thank you. Listeners, that's our interview ended with Pastor Francis. Thank you. Mahaladitwe FM. Mametse Mahaladitwe FM. Motswalle wa hao wa ka dinako tsohle. Okay, ke lebile o menahane ke sa tsebe hore na mantswe a wa teng a o qetela o ka reng kapa ne hlile le hona. Mantswe ka o qetela ke hore ke kopa setjhaba sa rona se tle se feleletse selemo sena hantle, re lebohe Modimo ka hore o ntse re babaletse ho fitlela mona. Re kope hore selemong sena se tlang diphetoho di be teng tse tla fetola bophelo ba rona, di bo fetolela bophelong bo botle. Re a leboha. Re leboha menahane mme le ba tla fumanang meputso e tla ba hantle. Wena momamedi le morati wa ena tshebeletso ya Mahaladitwe FM le Mahaladitwe Media ka bophara, hobane re kentse le newspaper. Ke rata ho tjho re lebohile, re etsa fela mohatla kgwiti hona mona pele ya pele ka botle baetapele. Kgotso.